Jangan lupa bantu like, bantu subscribe, kemudian nyalakan icon lonceng seperti ini guys. Kemudian bagikan ya, oke? Enjoy. Okay. A few moments later. Dembar ada kelana jadi dunia ke rumah. Karena hatoi pain main panga wali anto toi ye. Anto toi dah rasa setengah mati kum panga itu jawab dah rawina. Kami doh memaki kan gihir mbak bageran be. Setengah mati ko owa jago rasa nana ye. Oh on sabune bensin on sabune maki on sabune. Biar anto toi tinggal main panga anak muda arah rasa na tupat romos. Setengah mati ko anak muda. Liro sama kalana. Oh hasil manggi mai. Pala tiwara dong de wah oha belakan no tiwara mei ya. Setengah mati ro ma morim baru ndak kira be kanggihi insya Allah beranto to impang. Jam pila sakige. Kecil ipir loko. Jam tangan lewat kulit. Lewat keres toy. Mai telo hanu ora. Dumai. Bengke jar danar compo akhirnya be. Setengah mati lu. Jago kang gihi makin po pali de bampanga wali mata to yara rasa na tupat tuparo man to. De jago ake pali sana sabura dua bura wali de nampoi wali rabi anto to yara an mudar rasa ge. De wara rabi makalai nganggur lero ka bengke weki ka nono weki main panga jago hido loko main panga jago nam dom kang gihi takari. De kone wara fiki nem karabi an mudar rasa ge. Twe na do tuparo mo. Na hamlao hanu oe. O wabi iwa o ake ge. What's already? Nah, terus sampo ipi rumah kang gihi. Mori kang gihi ndak kencau tio wara kone perubahan mori rumah. Ngahawo hido ipi loko bre. Pala ka fiki wali si anta to main pang awi na jago komedia ka orang poi tolu lora ka. Semata ko main pang anta to tilo kon dende podan hawe. Pala ka rumpas anta to awi didin ede. Tipeh lebot doraka mo anto ini ki uma. Pokoknya rumpat toy mo. A few moments later. Mori rawo ko asum setengah mater mensok ni lagi. Mori kang gihi. Mai po danawa no tiwara po da perubahan mori rawo ko. Nane ito da mori senar bune doun taro warar bune doun tau Honda auto bune do. Ake kang gihi jago berang pangawalem toy. Setengah mater. Nawan sa panain nawa ko dunia age. Pokoknya salam dari bingkai. A few moments later. Ya, dahil dulu ako ka manay. Di akan may kambuha wali jagam salig. Pokoknya solusi hidolo ko ndake jagam salig. Dahabala rek salaan nila fitri wali hidolo ko ndake. Ya. A few moments later. Setengah mater rumpat toy manta toy ho anu muda di nempang jago na we. Pokoknya tipe henda made anta toy ho. Ber loko sem keciwa ke pokoknya. Ada deh mamade cong de eda man haugan pokoknya napule mga hido loko na ke. Igu abong hido loko tipa emosi na enam ta doga mana. Kangampur man ho si. Tak betay. De saya dapat tahu antoy de lain antoy awin ke inai antoy awin ke antoy mapeh awin oh kamar oh maka akan awin oh weki tolu na inai nang lo cocor akawan antoy hei ana Sale kangam pom sale lare manda kesam sale. ora rupa poda mango mati pem de mate ngo bisa nake Mana pula sa ilmu au. Iya. Nek tay ilmu ede si ada nau. Ilmu lama ede. Biro sablek. Okay. Halah ko. Kone melo ambora kami. Kami akam rakam kami ye. Kami ka akam no hawi dindi. Kami ake tenau ka akam ko cocoro per pijit mau kami ke. Kangam sale. Rao ka ngampu. Dua tala jagon hampoi rabi mamotolure. Tanah ampanga moria rasang bro. Cong saula la pemre. Lahan di Fitri am sale. May ano uman ke? Pokoknya kay uman tabi uman na.
Akan sino kan akan sale melanggar. Mabe, mekin. Dua nagam ko kita ga. Sale melanggar isang gilonin pegarang bakontok rajin puji taimbe. Oh iya, mama telur ka. Bagian sini ke. Semua telah masalah nama gini. Terus mau saja amin irai. Kabar mu si amin kana irai. Kira-kira bagian aja ke. Sebuah bentuk orang. Woi, rega. Tapi kau rega. Anda lah tuh mas Umar, tiada orang kayak inal aman. Sebelum doa sire. Ake pala makanur hawe. Alay, mabe ko din tumpaw na ko. Uray ta semua, muray ta ka semua. Inay. Ano to karajal? Ide uray bali maka. Inay. De o sebuah orang kamu, de sebuah ka oray dai. Ngen na umaken na lanjo partiga pe kam nai. Heh.